米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。以嘎张欧丹的欧利阿马里巴哈古法鲁者，在缺乏中有喜乐。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布的苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以哈巴谷萨卡杜鲁阿兹方斯法鲁古萨法阿杜希尔苏阿萨尼高里拉维亚南多阿马哈麦嘎古多纳诺大棒马里巴哈嘎古多纳诺巴奥里拜阿大棒阿嘎瓦斯阿古沙安。我仍然要因上主欢喜，因上帝我的救主快乐。哈巴谷书3章18节。萨利嘎嘎奥，o pinangan no kalutam hlawi, lengan o kalufahai ku urip ta lipahakai ku falujur. Nikau rira, pasolin kita o misa Kristo ay, o tatapangan no lipahak ko tapang. Mikapo jingra i titaanan saka, ano masama-amaan ko urip i, jiri hatay atau jiri pahak ko falujur ita.对于一般人而言，只有丰盛才能感到快乐。但我们基督徒相信，上主是喜乐的源头，主与我们同在，所以无论处在任何情况中，我们都能感到平安喜乐。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，巴基法鲁主恩阿古古米古米努米索。Ta caay tu pamuteg kako tu kacang otan no saka orib. Nika maripaha kako tu nano bikapot isu i takwanan. Pafrien isu kako tu icer atau mikumi saka pakaluil kako tu karurayan at lemak a jiri hatay ko falujur. 主啊，我要常常思想你的恩典，使我不再专注于生活中的缺乏，而是因你的同在而喜乐。你赐给我恩典和力量，让我胜过困境，充满平安。Baka ni itatamaan na angangan nutapang si Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat nukawas kiso，愿上帝祝福你，平安。